atukono no itose somero lo primary lo awjabule ko kata Kwi district kesa chaka si so maita keche kwa bakasi da ebe mam epodo kitai keche somero narai Ejulakini kesi Imwalimun lu matasi bon Ejularere tai Imwalimun ni sori tai Ejulakini se Imwalimun yare ja soke di Imwalimun sekibera lo ya dekatoma dodo ba Ejulakini se Imwalimun lo eji na rakeda mata e perera chepa ke tungana ni alosta mata mamilom nai atukot ara uchabo de somero lokosi na ya uno mule bini boni nera nyini paki e utabel swaki bunga eti togo Imwalimun bunga eti togo somero aya ngaunu bobiche Amerika bobo ora de somero lo la Amerika boni ara bobi yi ango piki say district because switch is Imwalimun do echaite Immaculate Konga ya meba na SMC arabuna ta school management committee ngese abala ebe Ejularere tai ikeche Imwalimun uni kosoleta Ejulakini kesi Imwalimun yare bebobo kere lu erasi amataka jono bonido la komerase di sawa kere ibore nija kitinga sabalebe no pedu mete kesi division lo sodi kosomero kech Ejulakini kesi Imwalimun lu emerasi ibore bala ngesebe mam kese chamunete agiano 2017 obu eko somero ogia kukora gyo na class bi alasba na kwa adumuniko kidope atupana kineta ne nikere mame ko somero obi failing adumune division 1 konyo do kwana abile ko somero ikota kilone ne da auria kalua ojabul kesi opotu inera kinos kasio ichie ka kesi abakasi ebe ejatata kesi ka Imwalimun tomono ka idwe lu edo leta kota kanyango neda ekoto ishara kina kalue cha eta dam rasti kesi tomon konye le gangito suso kesi kanyare okaru a lobby na tubon de ikany wa poto tuboto e first grade do ay alama kosi bobo aw jabu ne se lo mutori koko ina buwa dunga kanyate poloke ne se tuti bero district kere dumuta agdige sadi akanyate na pupu ne be Ejularere Imwalimun lo isisi akina emara nesi bonere Imwalimun agia no P5 ton P7 ale mariso Imwalimun le o mitoni nes jaisi sian P5 up P7 ay mar dale mari ay nu noni lo amatak do mamere otukoto angu senete P2 P1 Ejasungonda Stephen Ochandlo erap Apollo Necholong School Management Committee are SMC ngese abala ebe Ejularere tai Imwalimun uni ngesi bore yeni ajali atarikesi Aswam Ejularere tai Imwalimun uni konye la chumi tisakere nyeso min kita lisiana kina emar araima me districta inyaka kiniseko si Imwalimun osoda buroki ngulu Ejularere tai kedelu ejokoka mamsi bongora Aswam nesijala kinaso e file sikosi oya pesike kota kironenda Patrick Kolila lo raya polonkindo na jakanto ko districta kalo kata Kwi ne idolo kina ngesobu olim ebe ebeti ekeya pesi anyarara tukono no kalu epolo tusa shisha ko districta Kanu kesi awani epolo etemo kineta kiro kwata na Kanu Kanuka TV East Francis Ochen ko districta kalo kata Kwi.